ibice 31 umurongo wa 6 ari aho dusoma Yobu ibice 31 umurongo wa 6 nuwo wonyine dusoma. Haravuga ngo henga pimirwe ku minzani ireshya kugira ngo Imana imenye gutungana kwanjye. Henga pimirwe ku minzani iresha kugira ngo Imana imenye gutungana kwanjye. Hanyuma tubumbe za Bibiliya tuganira ijambo ry'Imana. Nimba bishoboka ntihagire undi muntu kandi wongera gusa naho ahugiye mu gitabo. Ndumva twasomye amagambo magufi. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Muraho neza. Amahoro y'Imana abane namwe. Twongeye gushimira Imana kandi ikomeje kuduhereza cyangwa se kuturemera ibihe byiza. Ituremeye igitaramo cyiza. Iki gitaramo kiranditse muri agenda y'Imana. Iki gitaramo kiri muri archive z'Imana. Iki gitaramo Imana yacanditse isitarare. Murabyemera? Haleluya. Kandi uko nukuri ko Imana itabasha kubesha. Iki gitaramo dutarame habe naho wicaye biranditse. Imana yari ibizi ko ari uzicara uyu munsi kandi yabimenye isitararemo. Iyi misozi itarabumbwa, ubutaka butararamuka, imuhengeri hatarabaho, nibuziba hatarabaho, ibiti n'amashyamba n'imisozi bitarabaho, n'inyanja n'ibizituyemo, ibihumeka, ibifite ubugingo, ibyambaye umubiri bitarabaho. Haleluya. Ibiguruka bitarabaho, ibikururuka bitarabaho, ibyigenza ku butaka bitarabaho, ibigendesha amaguru bitarabaho. Iki gitaramo Imana yari ikizi, yari yaracanditse, ibyo byose bitarabaho. Mu Baefeso igice cya mbere haravuga no kuri 3 ngo Imana ise w'umwami wacu Yesu nishimwe kuko ngo yaduhereye muri Kristo Yesu imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru, ngo kuko yabigambiriye kera. Haleluya. Kuko yabigambiriye kera isitarare avant le début du commencement. Haleluya. Uwo mwenda wambaye mukecuru Imana yari bizi ko ari uzuza wambaye uyu munsi. Habe nubwo wari kuwuhindura ntibyari gukunda, kuko Imana yarabyanditse, yamaze kubyandika, byararangiye. Kandi ntushobora kurogoya umugambi w'Imana. Wewe nkande ko mwigenjeje, ko mwigize nyoni nyinshi, mwigira bakaganga, mwigira abana juwa, mwigira abadashobose. Wewe nayawe, wewe wari guhindura umugambi w'Imana. Ahangaho umukozi w'Imana yicaye, Imana yari ibizi ko uzaba wicaye aho ngaho, kandi yari ibizi ko uzaba wambaye iyo shati, kandi yari ibizi ko rinete izabira aho ngaho, kandi yari ibizi ko uzaba ufite iyo saha imeze gutyo, yari ibizi ko n'ikirato cyawe kizaba gisa gutyo, yari ibizi ko n'isogesi yawe izaba isa gutyo. Numara ngo wewe. Haleluya. Imana ishimwe. Pawulo aravuga ngo nishimwe kuko yaduhereye muri Kristo Yesu. Nari kubabwira ubwoko bune bw'imigisha Imana yaduhereye muri Yesu, ariko ndabiretse. Rero turashimye ko Imana yabikoze. Kandi uwo mwicaranye ntabwo ari impanuka, kuko hari abigeze kwandikirana ngo nituje mu gitaramo hariya ngo twiyaranje twicarane. Hari abandikiranye. Rero uwo nguwo mwicaranye niko Imana yari yabipanze, kandi hari impamvu. Wewe wabifata nka horoscope, wabifata gusa nk'ibisanzwe,
ariko Imana yari yabipanze uwo mwicaranya kubera umushitsi. Haleluya! Umubwire ngo uri umushitsi Imana yakumpaye, ntituzi impamvu, ntitubizi ico yabikoreye, ntitubizi kigenderewe, ntitubizi gahunda y'Imana, ariko iconzi Imana sinkandagira bitabo. Haleluya! Imana sumuswa bikora ivyo bintu tizipfa gukora nkuko muzamukora. Hari ibintu mukunda kuvuga mukavuga ngo dupfe gukora. Ku Mana iryo jambo iyo vocabulaire ntibayo ni yinaha ngaho iwanyu, muzamuvuga ngo dupfe kugira gutya, ariko Imana yabikoze yabigambiriye. Abadamu bombi ntabwo bigeze bavugana, ariko hari impamvu mwicaranye aho ngaho, kandi ni mubireba neza turarangiza amateraniro mwamenye impamvu murayitahura. Haleluya! Ni mutarangara turarangiza amateraniro mwamaze gutahura impamvu Imana yabicaje hamwe. Imana ishimwe! Haleluya! Rero dushimye Imana iduhaye iki gitaramo, irakabyara, iragaheka, iragahora ku ngoma, iragahora ikora bene ibi ngibi. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Ngiye kubabwira amakuru urugendo rwo kuja mu ijuru, kandi izi nyigisho benshi muri iki gihe sizo bafite. Bari mu gukenereza ibwira abantu ko twarashitse nahangaha turi, nimbi binakunze nibanze yitonde igabanya umuvuduko, tubanze twibera ahangaha, isi tubanze tuyigugune, tuyihekenye, nta mpamvu, nta huti. Bamwe nizo nyigisho bafite, kandi abo ngabo zifite abayoboke cyane, zifite abakiriya benshi, ariko ubwiye abantu ngo turi mu rugendo no gufatana kwishati. Wowe kuradukanga ubwo rugendo se hari wakubwiye ko arushaka? Hari ico tubuze? Ariko ndababwira inkuru zo kuja mu ijuru, ndababwira inoka, na makuru y'inoka yo kuja mu ijuru. Ntabwo ari ugupfa kubakanga, nta no gupfa kubifatira, sina morale mpaye mbatera, ko ndababwira amakuru y'inoka ko tuhaye tuja mu ijuru. Mbabajije nimba mururiho mwarahambiriye. Muri nzaravuze ngo nimeifunga safari yangu na sitamani yaliyo huku, ninatafuta yaliyo juu. Mkristo katika kila hali, na nikiitwa na kufa tena, kwa raha kubwa nitakubali kuchukuliwa. Hari umuhungu umwe mu gihe cyashize yitwa Persicolete. Yaravuse ngo asanga nyina yarapfuye. Ngo asanga nyina yarapfuye. Nyina amaze kumubyara afite imyaka 5, umwana yarapfuye. Mu yandi magambo imyaka 5 ni nkaho atabonye nyina. Nyina yarapfuye, Persicolete afite imyaka 5. Nyuma y'imyaka 5 ngo abaza se, aramubaza ngo se mama abahehe? Isa aramubwira ngo mama wawe yapfuye ugejeje imyaka 5. Aramubaza ngo none abahehe? Isa aramubwira ngo aba mu ijuru. Aramubwira ngo none iryo juru ntako no mubona. Isa aramubwira ngo bitanga shoboka, ntibzashoboka. Aramubwira gusa ngo ariko ikintu ni kimwe, wosenga Imana yo muguhishurira wenda mu nzozi mu bindi. Umuhungu ngo abishira hangaha, hanyuma ngo atangira gutarama, ngo abwira Imana ngo ngiye gusenga ibyifuzo bibiri, ngiye gusaba Imana ibyifuzo bibiri. Icyifuzo cya mbere, ndifuza ko nzabona mama, umunsi umwe Imana izonemerere izantembereze mu ijuru, nzahatemberere nje kubona mama wapfuye mfite imyaka 5. Ikindi cyifuzo cya kabiri, Imana izampa umugisha nziga amashuri y'ikiganga, nzobe dogiteri, zanza mvura abantu. Nivyo byifuzo. Mwumva abandi ibyo baza bataramiraho. Amena. Mwumva abandi ibitaramo baza bataramiraho. Apana ibyawe by'utuntu n'utundi. Apana ubuyayu n'ubujajwa
n'uburwanire no kuba kazitereyemo n'ibindi. Abandi babwira Imana ngo nzabone haleluya, nzabone mama uzanyemerere nkiri mu mubiri ntarapfa, kiri nahangaha, umunsi muzantembereze mbone mama wanje, kuko ndamukeneye kumumenya no kumubona, ubundi nziga amashuri. Mwumva ibyifuzo bya rutura, abandi baza bataramiraho, abandi bahungu, abandi bakobwa, abandi bagabo, abandi bagore. Wumva ukuntu bitandukanye n'ibyawe uzusenge. Ibyawe n'ibyo kwihugiraho nukugira usanga ugumukomere inahangaha. Nico ngico nta habari yo kuja mu ijuru, ntayo ufite, ntunaruriho, ntunabitekereza kuri wowe ntibinihutirwa. Ariko abandi nzabone mama umunsi umwe, haleluya, umunsi umwe Imana izisubiza, Imana izayumva amasengesho. Ngo ahagaze gusa ku musozi, ngo abona igare riraje irimugeraho. Igare ngo rimugeraho, ngo abona umuntu aramubwiye ngurira muri iri gare tugende mu ijuru uje kubona mama wawe, icyifuzo wasengeye amasaha n'aya ngaya, umunsi n'uyu nguyu, birasohoye, ngo urarara ubonye mama wawe uyu mugoroba, ce soir tonight, ngo urabona mama wawe mu ijuru. Haleluya. Yaranditse ayo makuru mbabwira ni Enoka, ni scientifique, biranditse. Uze kumbwira ngo uhereze link, uze kubyisomera wenyine, ayo makuru urayabona. Amaze ngo igare riraguruka, yaranditse ngo nous avons parcouru l'espace aérien à une vitesse gigantesque. Nous avons effectué 6 heures de marche. Haleluya. Yaravuze ngo twarirukanse, iryo gari ryarirukanse ngo rimara amasaha 6, ngo ku muvuduko uteye ubwoba. Ngo tumaze kugera mu ijuru, ngo arambwira ngo ahangaha ni mu ijuru. Haleluya. Kandi ngo aramubwira ngo aujourd'hui ngo nous allons fouler les sols du ciel. Ngo uyu munsi turakandagira ku butaka bwo mu ijuru, kuko wabisabye Imana, Imana itazigahegwamwo, Imana irabikoze. Uyu munsi urakandagira ku butaka bwo mu ijuru. Imana ishimwe. Uyu munsi ibyawe uzusenga n'umuvuduko mwinshi, hashira ibyumweru 2 ati mbiswa ibi ngibi iby'Imana witararerega, tinabakana kabarasenze ngo baruhe imvi ziraza, ati reka mbyihorere. Ariko yaravuze ngo sinzaguheza amahoro w'Imana we, ngo sinzakureka utuza, sinzareka usinzira w'Imana, ngo zonza kubyutsa igitondo n'ikigoroba, ngo nkubwire ngo uzawumva icyifuzo cyanje. Ngo amararandika ngo la première personne ngo qui est venu nous rencontrer, nous accueillir dans la cité, dans les cités du ciel, ngo c'est ma mère qui était décédée quand j'avais 5 ans. Haleluya. Umuntu wa mbere ngo waje kunsanganira tumaze kugera ku butaka bwo mu ijuru, ngo ni mama wanje wapfuye mfite imyaka 5. Ngo arambwira ngo karibu persicolette. Haleluya. Imana ishimwe. Amen. Karibu persicolette. Wumva nawe mama wiwe wasize umwana afite imyaka 5. Ariko Imana igira ubwenge, igira ubwenge. Ni Imana nyama, niyo mpamvu yitwa Imana. Ntimeze nkatwe, ntimeze nk'abasowanyi, ntimeze nk'abasogokuru. Ngo aravuga ngo karibu persicolette, ngo wapfuye ufite imyaka napfuye ufite imyaka 5. Ngo aramubwira ngo ngwino, ngo tuze muri centre ville, downtown yo mu ijuru, ngo amaze tubyine, ngo turirimbe indirimbo ivuga ngo mwami Imana yacu waduhaye agakiza ku buntu, mwami Imana yacu waduhaye agakiza ku buntu, waduhaye agakiza ku buntu. Haleluya. Yokora situmuza muyiririmba mukagiraga ngo niya hanoga yavuye iriya, muza muyirepeta ahituruka niriye. Amaze ngo bavyinira Imana, marayika ngo aramubwira wa wundi wamuzanye mu igare, ngo aramubwira ngo ufite iminsi 5 n'igice cy'umunsi, rero ibyo ukora ubikore wihuta kuko uzasubirayo.
warambwiye ngo ukeneye gutembera ngo uzabone mama wawe. Rero uratembera iminsi 5 n'igice cy'umunsi ariko uzasubirayo. Ngo aramubwira ngo rero umwanya tuwuzaza umusaruro. Ngo aramubwira ngo umunsi wa mbere ngo ngiye kukwereka salle de reception, ngiye kukwereka icumba Yesu ngo azakiriramwo umugeni wiwe ari wewe, ari wewe, ari wewe. Tikaya, haleluya. Mani shimwe umugeni wiwe azakira umugeni wiwe. Uzaba ari uko utarugo mwisi kuko muzatahwa n'abamarayika nabo ngo bafite amasiko yo kuzabona umugeni wa Yesu. Imana ishimwe. Uzaba ari ubukwe buruta bwo mwisi. Bamwereka icumba wewe bazakwakiriramwo, wewe ni icumba cyawe ko baragitegura, ni cyawe. Icumba cyawe yarakibonye persecolette mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ishimwe. Icumba cyawe yarakibonye icumba cyawe. Yaranditse aravuga ngo muri icyo cumba ngo nasanze mu imeza kandi ngo harimo n'intebe kandi ngo hariho n'imbuto ngo zo ku giti cy'ubugingo. Ngo izo mbuto zari nziza. Ngo mbwira marayika wanjanye ngo ndamubaza ngo ese ngo abakorewe iki cumba ni bande? Ngo aramubwira ngo nabari mwisi. Ngo se none ngo icumba nicuzura nikimera neza umaze kukiyekipa ngo bizagenda gute? Ngo marayika aramubwira ngo nyiri icumba ngo icumba cyamaze kuzura neza ngo nguwo ntabakiraye mwisi, ngo nubwo yabakomeye gute ngo meme une simple grippe ngo pela mene. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Amen. Nyiri ikicumba iyo cyuzuye nyiracyo ntazarara mwisi, nyiracyo azarara kigezemwo, nyiracyo azagitaha mu izina rya Yesu. Haleluya. Le passe kotika libala sakombieno ongeza tabaza ryawe libala mama yangu tika ngaenda loko kumasia soki otiki ngaenda kokwe. Imana ishimwe. Dokeli posa yana boya baba yetu liye mbinguni jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Nyiri chumba icyaho kigeze iyo cyuzuye iyo cyarangije kuzura ngo ntazarara mwisi ngo habe niyo yoba adafite n'akarwara n'akamwe. Aravuga ngo meme une simple grippe yonyine ntoya ngo izimutwara kuko ni gari icyumba cy'undi cyorara kitari mu atakigeza. Aramubwira ngo ngwino kwereka handi ngo ngiye kukwereka abamarayika ngo barimo badoda amakanzu. Ngo ngwino kwereka abamarayika ko baradoda amakanzu. Ngo amugeza muri icyo cyumba ngo asanga abamarayika ko baradoda ibintu biteye ubwoba, ibintu birakomeye, bari okipe, bari busy ko baradoda amakanzu ya persecolette. Ngo arabaza ngo se abadodegwa amakanzu ni bandi? Aramubwira ngo ni bene wanyu nabari iyo ngiyo uturutse ku isi. Ngo none abamarayika baje kubapima ryari kugira ngo bapime ubunini. Urabona hari wadodegwa umwenda batapimye. Aramubwira ngo icyo kibazo bajije ngo n'ubwenge bw'Imana ngo ntiwobumenya ntiwobivamwo ngo wirebere gusubeke kwirugubaza. Ngo yaye abakidodewe abahaye badodegwa amakanzu bari hehe? Bari mwisi ko ntabonye baza kudupima. Marayika aramubwira ngo ubwo n'ubwenge bw'Imana ntiwobivamwo. Haleluya. Imana ishimwe. Aramubwira ngo icyo nkwemereye gusa ngo fata ikanzu rimwe, fata ikanzu rimwe ngo amaze uryigere uryipime. Amaze ngo afata ikanzu araryipima. Ngo avuze indura koma indura abwira marayika ngo se nyari baje kumpima ko ntababonye ko ari iryanje ko ari inkwiriye kandi ntibaje kumpima sinababonye. Marayika aramubwira ngo n'ubwenge bw'Imana ibyo ntiwobimenya yewe. Haleluya. Lekosi ya banga ya rabatikora ligararara uzaza uvuga gusibye ubonye ngo ibyo ntiwobibaza ntiwobivamo. Ngo aramubwira ngo nimbugize amashaka ngo fata irindi kanzu. Yesu agumugisha ngo fata irindi ugipima. Afata irya kabiri persecolette, afata ikanzu rya kabiri ngo aragipima. Ngo abwira marayika ati none ndatangaye ati ringiri noneho wagira ngo njewe ndaritahana iringiri ko ri. Aramubwira ngo fata irya gatatu naryo ngo ararifata naryo ngo asanga riramukwiriye.
ngo marayika aramubwira ngo uzo ntiwabivamo, ngo amare ngo abaza marayika ngo si ijuru ringana gute, site yo mu ijuru, umujyi wo mu ijuru bakecu, ngo umujyi wo mu ijuru urangana gute, abaza marayika, ngo marayika ngo arapima, ngo apima ivire yo mu ijuru, downtown yo mu ijuru, ngo aramubwira ngo iraruta isi, iraruta isi yacu mu inshuro 80. Haleluya! Haleluya! Ole boya baya. Uzaba ari ukwe burutu bwo mu isi. Iviri irahari paste. Downtown yo mu ijuru, ngo iraruta uyu mubumbe w'isi inshuro 80. Nawe uzabayo, nanje nzabayo paste. Imana ishimwe. Haleluya! Lekoya boyaba sikaya. Ayo ni amakuru y'inoka, ayo ni amakuru afite ibihamya, ayo makuru mbabwira afite ibihamya pasite, ni amakuru afite ibihamya. Imana ishimwe. Ngo aramubwira ngo keneye kubona ba Daniyeli, ngo keneye kubona na ba Enoki, ngo aramubwira ngo ndabakwereka, ngo baragenda, ngo abagereho, ngo bakaza baguruka, ngo aramubwira ngo ese aya mababa yavuye hehe, ngo aramubwira ngo bagera no mu nzu zabo, ngo ashike, ngo marayika aramubwira ngo umubari w'amabati ngo asakaje inzu y'umuntu ngo urangana n'abakirisitu ngo yabwirije ubutumwa ngo abageza kuri Yesu. Haleluya! Imana ishimwe. Abo babwiye ubutumwa, abo wasengeye, abo wafukamiye, ni umubari w'amabati asakaje inzu yawe, urangana n'abo wazanye kuri Yesu, n'abo wasengeye kuri Yesu, n'abo wingingiye, n'abo warariye ubusa uvuga ngo Mana ubagirire neza. Imana ishimwe, ibintu birahari. Haleluya! Lekodikatika. Haleluya! Haleluya! Imana ishimwe. Ibitaramo wataramye, hahirwa abamama bataramira Imana, ngo bavuga ibitangaza Imana yabakoreye, bavuga imirimo y'Imana, bakavuga ibigwi by'Imana, bakavuga amateka y'Imana, bakavuga inkuru z'Imana. Ayo ni amabati tuhaye tujana mu ijoro. Haleluya! Aramubwira ngo ndashaka kubona Yesu. Mwumva abandi ibyifuzo bazabagira, urugendo rumwe gusa ruprofitamwe ibintu byinshi, naho wowe iyo habari ntayo ufite, nico cyifuzo turagisengera, uracari kuza umubiri gusa. Ngo ndashaka kugira inzu mu migi ndagira ngo yose yo muri Afrika, ngo amaze umutima wanje uzadamarare. Nibyo urimo turagira umwanya wo gusengera ijuru, ngo baze n'Imana nibuzaje mu ijuru. Bafitiye amakuru y'inoka. Haleluya! Nanje narayibajije nimba nzagenda, titurahagera tubanze turangiza persikolete. Haleluya! Yanyeretse n'abandi n'urundi rugo ruzoja mu ijuru. Nabonye umumama mubona hano mu irugo, mbona n'umugabo wese namubonye neza mu maso, ndamubaza ngo se bazagenda n'abana babo, arambwira ngo bazagenda. Haleluya! Turi hafi yo kuzabona Yesu aje kujana umugeni wamwemeye. Haleluya! Imana ishimwe. Ngo azareba imyambaro y'umugeni ariyo mirimo yo gukiranuka. Imana ishimwe. Mureke mbabwira umunsi bagarutse, iminsi 5 n'igice cy'umunsi maze kuzura, marayika aramubwira ngo sejuru yawe, visa yawe yo kuba hano yarangiye, yabaye expired, turiraramwe, icyo wasakaga warakibonye. Ngo aramubwira ngo singenda. Marayika ngo uragenda, persikolete ngo ricibwe. Nukuri kose ibintu bihinduka ibindi. Aramubwira ngo uragenda, undi ngo singenda, sinsiga mama wanje. Haleluya! Simusiga, undi ngo uramusiga. Warasabye gusa ngo uzaje kumubona, none waramubonye. Nyiri nguvu niwe nyiri kantu, yaramanutse ku ngufu, yamumanuye ku ngufu. Ariko ngo bageze mu nzira, ngo bahura n'irindi gari. Ko muranyumva? Iryo gari ngo ryari ririmo abakobwa babiri. Abakobwa babiri, umwe yari afite umusatsi w'umukara, undi ngo yari afite umusatsi wa grey wa gris w'igitare. Abo bakobwa ngo bari bakoze impanuka hari ya California niho bari bakoze impanuka y'imodoka. Abakobwa babiri bavukana, amaze ngo bahura na persikolete hayamanuka, nabo ngo bagiye. Kandi ngo bari babana neza, bari babana muri kapitali, kandi ngo bari bamuzi. Ngo babwira igari ryari ribajanye mu ijuru, ngo bararibwira ngo hagarara, uriya mugabo uri muri iriya gari rihaye imanuka, ngo n'uwi wacu turamuzi, ngo uhagarare, ngo tumutumbe kuri ba mama. Imana ishimwe!
ngo aje kutubwirira ba mama ngo ababwire ngo abakobwa banyu ngo ntibaraye mu nzira ngo bararara bageze mu ijuru, bararara barikandagiyemwo, bararara barigejejemo ibirenge byabo, ngo ntabwo bagize escale, ntabwo baraye mu nzira. Amakuru ni inoka. Haleluya. Ibyo uhugiyemo simbizi, sinzi ngo nijyari nawe uzotekereza umunsi muzicara n'umugore n'abana namwe mukavuga ngo dusabe Imana ngo duheze ikimenyetso cy'uko tuzaje mu ijuru. Simbizi, ndebye uko mwicaye, ndebye n'utwo muhugiye mu tuntu n'utundi, ndebye na shuguri yanyu, ijuru rirasa naho ritari muri shuguri zanyu, zirasa n'itari ku murongo w'ibyigwa. Ndebye uko ndimo kubabona, murasa naho ijuru ritari ku murongo w'ibyigwa, birasa naho mutararivugana. Prosper, amakuru none nitangaza. Feri uraha akondo numbiwe karibu cyane. Ijuru muri mukubitekereza? Madamu wawe ari hehe? Madamu wawe dore nguriye. Madamu, mwari mwatekereza ijuru mwanyu mukavuga ngo ese mugabo tururiho? Birasa naho turaza kubivugana dusohotse. Murabimbwiye. Felix sintamenya ahugiye mu za Asylum. Sintekereza ku ijuru. Ukiya ushaka ibyo gutura hano, kurabona ko iby'ijuru. Felix we ko ushaka Asylum, uwo kubwira ngo dusengere ijuru, si uko amuvuga ati umwanzi mfite gusa ni shitani nawe murafatikanyije. Nuko bimeze. Abandi ko barabwira Imana ngo isi turarambiwe, nta kibazo, nta turabagenzi twatwigendera mu ijuru. Naho mwebwe ati kurasenga ndakuzi urampa icifuzo ngusengere ngo Asylum. Oya ureke ngusengere ijuru. Ariko ndabizi ko tutora twumvikana nawe. Abakobwa ngo babwire wari ubajanye ngo uhagarare tuvugane na ririya gare, ngo uriya muhungu n'uwi wacu California, ngo tumubwire ngo atubwirire papa na mama ngo dusize bahaye barira ibintu byakomeye basizoye ko barigaragura ko barihirika, ariko ngo batubwirire ngo abakobwa banyu babiri ngo amakuru meza. Haleluya. Ngo ntabwo bagize escale, ntaho baraye, ntaho bigabye, bararara ngo barikandagiyemwo, bararara babonye Yesu, bararara babonye abandi. Haba na mama wawe turarara tumubonye, wowe usubiyeyo, twebwe tuzabana nawe muri downtown yo mu ijuru. Haleluya. Lekosika. Haleluya. Lengola ya basaka. Imana ishimwe. Hari umugabo umuherutse kubwira Imana ngo aravuga ngo rekaje gusenga ngo abaze Imana nimba ibyo azakora, ngo Imana ibizi nimba ibyemera, kuko muri abashumba mundagamavuga ngo si kubungubu ko nshumzi kanisa cyangwa se ministere cyangwa se ndi president korali, ariko saka kazi ngira irakemera irakazi. Ngo avuga ngo abaze Imana, mwumva abandi ibyifuzo baze bari mu gusengera, nibyo abandi nibyo barimo. Wewe uzugira ngo nububaze Imana ngo ijuru nimba wanditswe ngo iramikujana, ngo nzoba nyisheguye, ngo nzaba nibyukije nishomboroshe, ngo yo kwamihita injana, ngo umenyereke gusa ko ndi wina hangaha. Ariko ngo ibabaze Imana, ngo Imana iramusubiza ngo imirimo uzukora. Mwumva igisubizo cy'Imana, imirimo uzukora ngo nupfa ngo ikaguma ikabaho warapfuye, ngo azaba ari njyewe wari kukorera. Mwumva Imana uko izisubiza. Amayeri y'Imana, umuntu yabaje Imana nimba ibyo azakora ibizi kandi ibyemera, ngo iramubwira ngo nupfa iyi mirimo yawe ikakomeza ikabaho warapfuye, ngo ni njyewe uzaba warakoreye. Ngo ariko nupfa iyi mirimo ikibagirana ikajana na, ngo uzaba wari gukora business yawe, ngo ariko witiza izina ryanjye kugira ngo successing bigende neza. Mwumva igisubizo cy'Imana zitanga. Haleluya. Abagabo babiri baherutse kwandikirana, umugabo umwe ngo yandikira uwabo ngo se urugendo rwo kuja mu ijuru urugejeje hehe. Mwumva abandi byo bari mu mukecuru, nawe we ngo abakiri muri Afrika baze bari bageze bate, uri mu madosi muri za immigration, hamwe na immigration ko turagenda. Haleluya. Hamwe na immigration mama, umwana wawe nubwo hayaza cyangwa Imana inabishatse tukigendera twese tukajana nawe, hari kibazo se? Ureke guhugira muri immigration nibiki, ariko muzamutekereza ijuru. Umugabo umwe aherutse kwandikira mugenzi we ngo se ngo ijuru urugendo kuja mu ijuru ngo urugejeje hehe. Kandi n'abagabo bize wasomi bize
hariya North Carolina ngo barabazanya ngo si ijuru rugendo kuko kwandikira uwanyu urwandiko ndera ngo bavuye abilene si waruba abasigaye ukamwandikira ngo se hajya ibintu bimeze gute wumva abandi ibyo barimo ariko abo watandukanye nabo n'ubu nti murasorana kwandikirana biroze bishambuke pasiteri wagaze hano habe no kusharaturira kandi twarabanye muri ministeri ku Gisenyi inti kwari kumwe muri ministeri n'abansonera ariko ngufe gukandegera hano habe ndagira ngo simukadi yari yanditse izina ryanje wamuyita muri Nyungwe ariko abandi ko barandikirana bakabazanya ngo se urugendo rwo kuja mu ijuru ngo Ugejeje umwe ngaherutse kwandikira wabo muzi uko byari byagenze umwe ngo yagiye muri Nigeria mu giterane bonke ngo aje mu giterane wari wamutumye pasiteri wari wateguje igiterane ahita arwara bonke ngo harare pasiteri ati no kunanganaga abarapfuye bonke aravuga ati mana ntunkoze isoni rizovugwe hehe ngo nagiye mu giterane uwagitumije arapfuye ungenzereza umugongo mugabo wa mama umunkirize ngo amurambikaho ibiganza bari bamushize muri serikeyi umugabo ngo agize gutya arahaguruka ayo makuru ndi muyazi mufite umwanya se mugira umwanya kuyabaza ndahira ko muranavuga atari ko wowe uzubona umwanya wo gusoma ibyo ngibyo twe ko twawuze bless ibyawe turaza kubivuga dusohotse na madame cyangwa tuzabyirirwa mw'ejo mbabaza aho mugejeje urugendo rwo kuja mu ijuru na madame n'abana banyu noneho ngo uwaba aratangara aravuga ngo ndatangaye wageze muri Afurika muri Nigeria umuntu arapfa watumiye igiterane uramuzura yamagira amasiko yo kumubaza ngo se none uko urugendo ruhagaze kuturugejeje hehe uwamubaje nawe yaragiye mu ijuru mu minsi yashize ubwo muramumenye bonka aramusubiza ngo urugendo rwo kuja mu ijuru ngo namaze guhambira haleluya namaze guhambira narahambiriye ngo narahambiriye hanyuma ngo ndasezera abo mu rugo narabasezeye ngo ariko ngeze hanze ngo ntegereje ko baza kumperekeza urumva abandi haleluya imana ishimwe David sha ibyawe turabijamwo dusohotse aramubwira ngo narahambiriye kandi ngo nsezera abo mu rugo rero ngo ngeze hanze ngo ntegereje ko baza kunsezera ngo amare yandikira uwabo ngo se wowe kumbajije wowe urugejeje hehe uwabo aramubwira ngo njewe narahambiriye kuko wahambiriye kandi ngo nasezeye bo mu rugo kuko nabo wasezeye njewe baramperekeje kandi baragarutse njewe narakomeje basubiyeyo kuko bamwe bataruriho njewe ndurimwo jenyine imana ishimwe aramubwira ngo aho ngeze ngo ndasenga imana ngo impereze abakobwa 10 n'abahungu 10 ngo batagira ubwoba mu nda yabo keretse ubwoba bwo gutinya icyaha gusa hanyuma ngo mbabonye ngo iyi si twoyizanira Yesu iyi si twoyigarurira Yesu iyi si twoyizanira Yesu mbonye abahungu n'abakobwa 10 batagira ubwoba keretse ubwo gutinya icyaha gusa haleluya aramubwira ngo urugendo aho ngeze ngo ufite inkoni kandi ngo iyo nkoni ni Bibiliya ngo niyo mpantangisha abantu ngo kugira ngo bataje mu rugobo rwo kurimbuka siku hizi za mwishoni Bwana anaangalia anatafuta mtu gani amutone ni nani aliye tayari duheruka kuvugana mu minsi yashize wamukuraho ndagira ngo telefone kajongee kando la shimo la maangamizi ili watu wafikepo washike na kuwaongoza katika uzima aravuga ngo mpagaze ku rwobo ngo hamwe n'inkoni niyo mfite kandi iyo nkoni ngo ni ijambo ry'Imana ngo nuko ndagarura abagabo n'abagore kagarura abahungu n'abakobwa ngo bahaye baje kurindimukira muri uwo haleluya yaherutse kwandika igitabo aracita ngo ni shortness of life la brièveté de la vie ngukuntu ubuzima ari bugufi cyane atanga urugero ngo umunsi umwe muri Kenya ngo abakobwa babiri buriye indege bahaye baje muri Côte d'Ivoire ngo bakazavugana n'abari muri Côte d'Ivoire ngo turasha kera ngo bari baje kubatega ku kibuga ariko ngo ya ndege igira crash babakobwa barapfa bajya bari kubatega ku kibuga basubirayo yarashatse kuvuga ukuntu ubuzima ari bugufi shortness of life nuko bimeze bene da none urugendo kuja mu ijuru murugejeje hehe
nibwo natangiye mvuga ngo ndababaza nubwo narandagatanye nkaza nibire ngatunduruka ariko ikibazo kwara kubaza ngo se murugejeje he niko yeme urugendo rwo kuja mu ijuru murugejeje he ariko se munaruriho umuntu abarebye mu jisho ko mpaye mbona beshe mutari tayari murugejeje mama kanaka haleluya imana ishimwe haleluya reka mbabwire ibipimo imana izipimisha abageni bazaje mu ijuru abazaje mu ijuru baruriho imana zizibapimisha ibipimo bine kambabwire iminzani y'Imana agira ndangise imana izipimisha bazaje mu niyo twasomye utagira ngo natayisije yavuze ngo henga mpimirwe ku minzani iresha uwo ni Yobu mu mpaka bagenzi biwe bamubwira ngo biragatsindwa nta muntu wohura nibi wahuye navyo atarakoze icaha atarakiraniwe Yobu akababwira ati yeme gukiranuka kwanje ndagukomesha gukiranuka kwanje baje impaka baraharira ngo aruhara babwira ngo cura ntizibesha cura ntimuyize ati nimuzane umunzani muhagarareho haleluya mbega pimirwe ku minzani iresha ngo Imana irebe gukiranuka kwanje ngo nimba intambwe zanje zarayose ngo n'ururimi rwanje rukayozwa n'ivyo ntekereza ngo ndakabiba hasarura uwundi ngo ururimi rwanje ruragufatana n'igisenge cyarwo aravuga ngo ndabikomeje nduriho haleluya sinzi icyo Imana yanzijije ababa bamubwira ngo wakoze ibyaha bamubwira ngo iyi ni inkoni y'Imana bamubwira ngo nta mukiranutsi wahura n'ibi ngibi arababwira ngo ntabwo ari inkoni ahari hari icyo Imana yashatse gukora hari icyo Imana yashatse kureba ngo irebe gukiranuka kwanje ati nimba mugize ngo ndabeshe cura ntizibesha nimuzane umunzani muhagarareho amaze Imana iraca urubanza haleluya naratangaye erega Imana ntizopfa gutwara amakapi yote inyamunzanga zose imihirimbiri yose indwanire zose n'ubuyayu bwose n'abakaziteremwe bose naribaje ngo siko Imana izotwara abantu gute ese izarobanura gute ese izabasobanura gute nubuhe bufindi izakoresha ese ko twese twirenza impinga tugahinduka banyoni nyinshi tukiraza inyanza tukigira ibitangaza hari none uko Imana abazoje mu ijuru izabamenya gute ariko nza gusanga ijambo ry'Imana riravuga ngo bazaca ku minzani izabapima kugira ngo ireke kujana inyamunzanga zose izabapima Imana igira ibipimo ngiye kubabwira ibipimo bine Imana izipimisha bazaje mu ijuru Imana izipima naratangaye habe no muri Daniyeli asobanura inzozi za Belushaza yaramubwiye ngo mene takeru farsine aramubwira ngo wapima igipimo ntikije pastor igipimo ntigiserutse muri Daniyeli muri Yobu ntitugisanze ntikiryamyemo igipimo wageze ugira ngo wewe ntuza wibaza kuko Imana ibaye nkatwe umuntu yoreba bishwa biwe nabanyirasenge nabanyirarume nabase wabo akarurunga agashorera agashira mu ibato ati nimugende agasunikisha amavi akareba ko yobarengurira muri iryo joro umuntu ugari pasiteri siko bigenza mwanya usi mwanyoko ariko Imana gayo kuko ari Imana ibona yuko itohereza ba pasiteri uwo mwanya wo kugira ngo bapime ngo bayiheze raporo y'abazaje mu ijuru iravuga ngo izipimira yonyine haleluya henga mpimirwe ku minzani iresha igipimo ca mbere umunzani wa mbere Imana izapimisha abazaje mu ijuru ko turi ku ijuru garinje turatwivugira abafite inyigisho zaho havumbuse minimum wage iri hejuru sawa mukore nta kibazo muracaraha aba bagenda twivugira ibipimo abazaje mu ijuru haleluya igipimo ca mbere Imana izipimisha ese ntimubizi yuko Imana igira kristometre nizipimisha ubukristo uko bungana muri wowe nimba gupima umuriro w'umuntu yagize ubushuhe bakoresha thermometre abaje gupima pression atmospherique bagakoresha barometre baje gupima quantité ya pluie bagakoresha barometre mwagize ngo Imana iyo ntigira kristometre haleluya Imana ishimwe kristometre yima ipima ubukristo uko bungana muri wowe wifatiye abaturage ukababesha ngiza yirenza impinga ikiyita sebihogo abaturage urabakandagira ukababwira ngo nigeze kubona umugabo umwe twajanye kubwiriza gikongoro yamabwira abaturage b'igikongoro ngo ariko ngo twebwe na ba Murigande twakijijwe
ngo mwebwe niki cabasajije abaturage bo ku Gikongoro, ngo niki catumye butamenya Imana, ngo twebwe n'abamurigande twarakijijwe. Prosper arasetse ndagira ngo kere yamumenye. Felix ndagira ngo iwe turaza kumukubwira turangije. Ariko Imana yizipima tu, kandi ico nkundira Imana niko yavuze na Gerardine, aravuga ngo ntawo yinteranyaho, ngo ntawo gira ubwoba ngo hari bamuharabise ibintu byinshi pasite, ngo Imana nibyumva ntizamwemera. Nta mawuni y'abantu ikeneye, nta majorite y'abantu ikeneye. Imana irikukiye, Imana irihagije, Imana ni souverain, ni autonome, Imana ntizivangirwa, Imana igira ubwenge bwuzuye. Hari umugabo wanditse aravuga ngo Imana, ubwenge bw'Imana, ngo Imana ibahitagira conseiller, ntigira advisor, ntigira counselor, nta uzuyigira inama, nta conseil igira. Imana igira ubwenge, yaragizana ubwenge bwari kuzoyibera conseiller, nabwo ngo ibwibikaho. Rero Imana ni Imana kandi ni conseiller wayo, iza yigira inama yonyine. Imana irihagije, ifasha umwanya w'Imana ikagira n'umwanya w'ubujanama, iza yigira inama yonyine. Haleluya! Iza yigira inama, ntawoza ngo ayiduteranyeho ngo aduharabike, ngo avuge ngo kuri hamubona, ngo bagize batya, ngo bagiraga imanza n'abahehe, ngo bageze bonesha imirima y'abandi. Ntizayumva amabwire. Haleluya! Igipimo cya mbere ngo izipima, ngo ikareba quantité y'ijambo ryayo ukuntu ingana muri wowe. Mwumva ibintu bihinduye isura, ibintu bihinduye isura. Habe nubwo hano wari kubyina kamucelenge hano, wari udukuyeho iyo kosa hano n'ibindi, nubwo umenye igitabo cy'indirimbo zo gushimisha zose, ariko ngo izivuga ngo ntibihagije, cura ntizibesha, ngo Imana ikazana kristometre, ngo ikavuga ngo rikipime quantité y'ijambo ryayo ngo ukuntu ingana muri wowe, ngo ntizireba ko witereye hejuru, ahubwo ngo izirebe icaguteye kwitera hejuru. Haleluya! Imana ishimwe. Imana ntizireba ikirere wagezemo witera hejuru, ngo ahubwo izimanuka ikareba, igira mode passe, ikamikingura umutima wawe, wikamira ngo se buriya niki cyamuteye kwitera hejuru. Iyo ntireba aho wageze, ushobora no kubita umutwe kuri charpente, ibyo ntaco biyibwiye, ubona ko mereka birakureba, ariko yo ngo izimanuka, ngo ikaza kureba mu mutima wawe, ngo ariko cyamuteye kugera hariya niki. Kuko hari uwo biterwa nuko yasonesheje. Uwosonesha amasona agezweho n'umwenda ugezweho washikana ukamuhinduka umusazi, natwe tukavuga ngo ariko umuhungu karagenda mu ijuru, tukama tuvuga ngo wenda ni impandi gutindiye, naho kugusa ngo nuko wadodesheje ihuzi ivuye muri Afrika, amasono ngo yo muri Kenya, ariko ngo yo ngiza imanuka tirebe iriya muzamusigana nayo uzujiriya yikamanuka, ngo ikamiza kureba mu mutima, nihiza yihutira kureba iyo yo uzusigaririya yo yamanutse. Haleluya! Niyo mpamvu ngo na wa munsi Petero abwira Imana ngo se twebwe twasize byose, Imana ngo mbere Yesu mbere kumusubiza ngo yabanjije isoma mu mutima wiwe, ngo iravuga ngo se réellement yarasize byose mbere kumusubiza. Haleluya! Imana ishimwe. Petero gari yasizoye, ese uko se duteye hari udakundira intuza amaranga mutima, ati twasize abagore, dusiga abana, dusiga amasambu, dusiga amatungo, aho nitugeririye bizagenda kuri twebwe. Yesu ngo mbere kumusubiza yamareba ngo ese uko avuze niko asoma mu mutima, ngo amare gusoma nyina abona ari byo, ngo yamamubwira ngo abasize byose. Imana ishimwe! Abasize byose, abasize abana babo n'abagore babo n'amasambu, hano mu isi bazahembwa inshuro 100 z'ibyo basize, ngo no mu ijuru bahabwe bonisi y'ubugingo buhoraho. Haleluya! Imana ishimwe. Ubugingo buhoraho, ubugingo buhoraho, ubugingo buhoraho. Abo twataramanye kuwa gatanu ibintu byakomeye, tumaze igipimo cya mbere cyo gupima ijambo ry'Imana uko ringana. Niyo mpamvu muri mzari bize ngo neno la Mungu tulilolipewa, njia ya mbingu limetuonyesha, nuru gizani ya kutuangaza na kutuonya njia. Haleluya! Imana ishimwe. Neno la Mungu tulilolipewa, njia ya mbingu limetuonyesha, nuru gizani ya kutuongoza na kutuonya njia. Hata katika neno la Biblia yetu tumeupata utajiri wote, mbingu na nchi zitaangamia, neno la Mungu litadumu. Imani ishimwe. Haleluya! Maneno ya Mungu ni kwetu chakula na dawa ya roho na nguvu ya kusaidia Mkristo katika safari. Ijambo ry'Imana, muzi agaciro k'ijambo ry'Imana. Muzi ko duhanganye n'ibihanda bitatu, ibijeya bitatu, Satani n'isi n'umubiri. Satani ntaco umurwanisha
keretse gusa ijambo ry'Imana. Iyo umubwiye ngo biranditswe gusa uba wabirangije, ntiwirirwa wisobanura. Aha yakubwira ngo buri uza wishira hejuru ni ya majwi aza guca intege. Nijoro narababwiye ryajoro ryejo bundi ndababwira ngo umuntu umwe aherutse gusenga Imana ngo yamabwira Imana ngo unyereke mirere. Mwumvega nawe tahaye baza kampani aho bimeze neza na za sober living aho zavumbutse, kakuriya wewe umutima uraye hane ejo uzatega indege ngo bavuze ngo hehe iwe ntari mu za sober living, iwe ntari mu za behavior, iwe gusa ngo karabaza Imana ngo se ngo wonyeretse mirere gusa. Haleluya! Nyereka mirere. Mwumva abandi bantu yemwe, mwumva naratangaye narumiwe. Wa wundi wavuze mu Rwanda ngo arumiwe koko, narumiwe. Umuntu karabwira Imana ngo imwereke mirere. Ese mirere ko murayumva? Kurumva Giswahili? Mirere ni eternite, mirere ni iteka niteka. Kwa kundi ijambo ry'Imana ritubwira ngo tuzaba mu ijuru iteka, tudagipfa tutagize gute. Undi we ngo yamavuga ngo ubwenge bwanje, umutwe wanje ntufite space ngo yo kubika ayo magambo araremereye. Ama megabyte ari mu mutwe wanje ntiyo kwakira mirere, keretse ngo uyimpishuriye. Yamabwira umugore ngo ngiye gusenga Imana imbwire mirere, kandi ngo asiga umugore atwita afite inda. Aravuga ngo agiye gusenga ngo Imana imwereke mirere. Aragenda kumukikira ngo arapfukama, karabwira Imana ngo imwereke mirere. Ukunda ico cifuzo kiri kure kuri wowe, sinzi nimba utaha ukaja kubaza Imana ikwereke mirere nawe. Haleluya! Nuko ngo agipfukama Imana yamimujana mu mirere. Umwaka hobo, uwundi hobo, uwa gatatu hobo. Imyaka 3 yamishira apfukamye hajya, kera yinjiye muri mirere. Imyaka 3 ngo irangire guki aricura. Ngo yicure yamahaguruka arataha mu rugo. Ngo apfe gukandagira mu rugo bakimurangiza, umuhana wose wamuvuga ngo dukizwe nayo twameze. Ayimana yaduteyeho cimeza y'amaguru umuntu ari yamukiza. Naho ubundi umuzima araserutse, uwafuye tukabura n'intumbi, ugize imyaka 3 yarapfuye araje, dukizwe n'amaguru ni umuzimu. Amaze ngo barashendeka wa. Wewe ndi washendeka? Ari wewe? Nawe ngo ari rukanka. Umugore na wa mwana gumaze imyaka 3 nawe kari rukanka mu bandi. Ntazi uzabahunga. Nishuri kabuzira kubuza. Amaze ngo bari rukanka bose. None ngo abasha kwirukanka ngo agera ku muntu umwe. Izo nkuru nasomye ntibavuze nimba ari umugore wiwe yageze, umunyamaguru makenka bakecuru niwe yagezeho. Ngo aramubaza ngo ese ko murahungiki. Ngo aramubwira ati ntiyara ko anamureba mu maso kuko azi ngo ni umuzimu. Akazagira ati ushaka unice, uri umuzimu wapfuye ugize imyaka 3. Ngo aramubwira ngo ariko muri abasazi. Nje umaze iminota 15. Nje wagiye kubwira Imana ngo niyeneke mirere, maze iminota 15. Murasaze ngo ufite imyaka 3. Ngo baramubwira ngo aho ikimenyimenyi kuwa usara nawe tuwasize madamu wawe atwite. Ati ye uyu mwana uhaye uhunga mu bandi ni uwavutse. Haleluya! Amaze ngo aravuga ngo ndemeye. Erega nuko mirere imeze. Mirere niyo ngiyo, kumbe ndivyo ulivyo pasite. Imana ishimwe pasite. Imana ishimwe pasitori we. Mirere ngiyo. Milele tutapokaa nyumbani mwa Baba Mungu. Ubu ngubu twabonanye, ejo tuzatandukana, tuzakumburana, ariko mirere tuzadusana bamaze iminota 5 gusa mu ijuru. Nuko bizogenda, niyo definition ya mirere. Ndakwifuriza mirere mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Arababwira ngo muri abasazi. Ndatangaye iminota 15 maze kumukikira, none mungiza umusazi ngo maze imyaka 3. Yavyemejwe ari kuba mwerese umwana, yemera ku mugore wiwe yasize atwite. Baramubwira ngo nguyu mwana wavutse wari umaze imyaka 3 twarakubose, uzabarukwe mu rutugo mwisi. Tunezerwe twishime kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye. Ngo kandi umugeni we akabahawe kwambara imyenda y'igitare. Iyo myenda y'igitare kandi imyizira bagirana ngo ni imirimo yo gukiranuka kwabera. Tuzaja mu ijuru bene da. Haleluya! Mirere yaratahuwe, ibintu byarangiye. Imana ishimwe. Wavuye Odessa ryari? Kutambwiye wewe urugendo urugejeje hehe? Yesu aguhumugisha lekosi ya banga tekeli lebosika ya Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike. Imani ishimwe. Haleluya! Reko ya la rola.
yetu, baba yetu. Imana ishimwe. Haleluya. Ese muzi cyatumye Imana iduhuza namwe? Imana ngo ntizihuza abakumburanye, ahubwo ngo izihuza abakeneranye. Uko yaduhuje kuko dukeneranye, tiyaduhuje kuko dukumburanye. Kuko bamwe nahamba boneye yuko nabo barimwe bari kwisi nabo bayituyeho, nahamba boneye kumenya ko barimwe nabo kimwe nanje, nahamba boneye. None nari mbakumbuye abo ni bamwe, nabona nabandi duherukana pasiteri twabanye Kansas, nahamaze imyaka 2 se madame arcyari hano. Namubwiye tese Kansas niyo ari kugize gutya, ugeze hano ushandabukiye mu kirere, wamuvyibuha urashandabuka, nuko nguko bigenze. Habe no kumvugisha ngo nambwira ati hano bimeze neza uzaze, washimye igihugu, wamba wicara gusa, uravuga ngo uguma ukiguguda wenyine gusa, wewe. Haleluya, Imana ishimwe. Iyiga niyo siga isi muzamushesha mukibana, agashesho kakandi neza kagasa gatekeri, ariko mwamara gutandukana. Iyo niyo definition y'isi. Nimero zanje shobora kuba takizigira. Kandi iriya twabanaga muri bode y'itorero Kansas, twamaranye imyaka 2. Madamu we muheruka ndarangiwe, ndagira simbizi nuko nyine baje kugukubeta nyine kugira ngo uze nawe ndantu warunkumbuye. Nimero yanje cyayigira tuvugisha ukuri, urambwira ngo waguze indi telefone, amasaba buse yobura. Rero Imana ntizihuza abakumburanye, izihuza abakeneranye. Kunguko twahuye mu ijambo ry'Imana, agashesho ni kose. Haleluya, Imana ishimwe. Tuzaja mu ijuru, tuzaja mu ijuru, tuzaja mu ijuru. Umugabo umwe witwa Jimmy wahari ya California yarapfuye, yishwe na kanseri yo mu bwonko. Yaherutse kubaka insengero 150, yubaka insengero 150, agenda zitera inkunga. Imana nayo iramukumbura, tireba ku nsengero amaze kubaka, iravuga ngo iramukumbuye. Arwaye kanseri, umukazana we wari umurwajije ngo akazagira gutya, kurya ngo hayibira yiburuka arenze ari muri koma, ngo akazabona habari za makanisa, ngo akazabona za nsengero zose yubatse, ngo akazagenda abona message ya buri rusengero yose, ngo ikazimuca imbere yose. Haleluya, Imana ishimwe. Buri rusengero ngo rukamuca imbere ubwo yubatse, ngo akabona amakuru yarwo rwose, ngo amaze ngo ari ku gitanda ari muri koma, ngo akazaja guhaguruka, ngo akazabwira Imana ngo wampaye iminota 5 ngo nkakuzanira ubundi bugingo, nkakuzanira ubundi kuri Yesu. Haleluya, ngo akazabwira Imana, umukazana we akazabimva ngo hayabwira Imana ngo nyongereye iminota 5 ngo nkuzanire undi muntu kuri Yesu. Nkuzanire abandi nubwo bariho, naho iyo minota 5 niyo kuvuga ngo ushiremo igitoro wamuje muri kampani uje gukora overtime, ariko iyo akazabwira ngo nkuzanire ubundi bugingo. Imana ishimwe. Haleluya. Lekisaya abela la bose tikangai na loboko masia, soki otikingai na kokweya likala la baya. Mungu ni Mungu, tika le bose ya base. Ngo wanemere wampaye iminota 5 gusa mukakuzanira ubundi bugingo, kakuzanira ubundi muntu kuri Yesu. Bamwe ngo yaranditse bonke, aravuga ngo iyo tuvuga ubutumwa ngo twuzuza ijuru, ngo tuvidura isi, ngo twuzuza ijuru. Iyo tuhatubwira ubutumwa, tuvuga ubutumwa kuri bwa Yesu, ngo turimo tuvidura isi, ngo maze tukaza twuzuza ijuru. Ngo nous vidons la terre ngo pour peupler le ciel. Haleluya, Imana ishimwe. Igipimo cya kabiri, mwari mukintegereje ku gipimo cya kabiri, tuvuye ku ijambo ry'Imana. Igipimo cya kabiri ngo Imana izipimisha, ngo izikureba, ngo ikazija kugutegera, ngo yumve uko uza wivugaho, ngo umutima nama wawe ni wizireba, ngo ikavuga ngo sabandi bandi ko bari mu kumuvuga ngo nikaziteremo ngo nabiri azakora no kwipanja, ngo ari kwibaza yivugaho gute, ngo Imana ikazitega ugutwi kuri wowe, ngo yumve uko uza wivugaho, ngo yumve nimba umutima wawe uzuvuga ngo uzaja mu ijuru, yumva ngo umutima wawe ni kuzuvuga, ngo Imana ikavivura. Rero igipimo cya kabiri ni umutima nama wawe, ni conscience yawe, uko uza wivuga, uko uzubifata, nimba ko umutima uzo kwemeza. Kandi umutima nama wawe, conscience ni intelligence, ni police secrete, ni police zireba, ikaza yumva umutima nama wawe ufite ibimenyetso simusiga yuko uzoja mu ijuru cyangwa utazaja mu ijuru. Umutima nama wawe ufite ibimenyetso byuzuye y'ibyo wakoze abandi batabizi, ibyo wanatekereje n'ibyo wavuze wirengeje impinga. Umutima nama wawe urabifite kuri screen byose. Haleluya. Nimba uza wivuga ko uzaja mu ijuru, Imana ikavivura, nta bindi.
Imana ni igitangaza. Ibipimo bimwe ni wowe wenyine gusa ubivuga gusa. Utoje kuvuga ngo na gatuza kayo n'imbaraga zayo yakoresheje gusa ipfuye kugukubeta ikujanye mu muriro yakurenganyije. Reka yumva umutima nama wawe. Ngo reka itegere yumva ukuza wivuga. Haleluya! Isho nico gipimo cya kabiri. Igipimo cya gatatu sasa. Igipimo cya gatatu Imana izipimisha abazaja mu ijuru ngo izipimisha abaturanyi bawe. Abaturanyi. Umugore umwe ngo aherutse gusenga Imana ngo arayibwira ngo ese ukunze uja mu ijuru. N'ubwoga nabacire hiteka ngo ntimufite ku mawazo ariko hari abandi bahaye basenga. Ngo abazimana ngo sinzoja mu ijuru. Ngo Imana iramubwira ngo ugende mu muhana wanyu ngo wumve ngo ugere ku mazu atatu nijoro ngo wumve izo bahaye bavuga. Wumve izo bahaye bavuga ngo numaruze kumbwira uko wumvishije. Ngo agera ku nzu ya mbere ngo yumva bahaye bavuga ngo nyirakanaka ngo kugira ngo azagere mu ijuru ngo keretse ijuru ngo arijya nyirasenge. Ni ukuri kose yama yumva ngo niwe bataramiyeho niwe bagize topike niwe ngo kiganiro ngo bamavuga ngo keretse ijuru arijya nyirasenge ngo kubiyaza akora gusa ngo byose gusa ngo nukwifatira abaturage ngo amare ngo aragaruka ngo abazimana ngo Imana iramubwira ngo ese bakubwiye gute ngo nushe baha bavuga ngo nihanagura igisomero cy'ijuru ngo Imana yamvuga ngo ibyo bavuze ngo ntaco norenzaho. Ngayo nguko nimwumve namwe ibintu ko bihinduye isura. Ibintu bihinduye isura muze ngo Imana iravuga ngo ntaco norenzaho nguko bavuze nanje ndavivuye. Ibintu birahindutse. Hari umudamu umwe ngo yagaza asenga muri nibature ariko Imana imbabariye kuko impaye mvuga ngo umudamu sinivugire gusa ngo umuntu umwe gusa. Abadamu hano sinzi nimba tukibonye umutsima nitugenda baravuga ngo nibo nahinduye icigisho. Ngo akazaje gusenga nibature. Noneho umudiyakoni w'iwabo uzuja gusengesha nibature uzuvuza ingoma uko aje agasanga wa mudamu yamutanze. Aribaza atariko uyu mudamu nububyutse ni kanguro arimo. Umuntu uzutanga ingoma ya nibature uko ngiye nza musangamo ari kunguna hayasenga. Kandi aze masaha ya nibature nawe ngo yamavuga ngo reka nanje nzobanze mbere mutange inje kunguni tazombona na makanisa yiri iwacu nta mashanyarazi mudamu ntazinjira ngo acane itara azagira ngo nivyabindi amaze numve ivyo azasengera. Iminsi y'umujura ngo ni 70. Amaze ngo wa mudamu araza bisanzwe ngo yicara ku nguni naho gadiyakoni uzusengesha nibature nawe ngo arimo. Mudamu nta makuru ngo yamabwira Imana ngo wa Mana we ngo urabizi ibyifuzo za ngusengera biza nkwereka biza binzana muri iki kime ngo ni bitatu ngo urabizi ngo cyambere ngo urabizi ko nza ngusaba ngo uzampereze umutwe wa kanaka nico cyambere nza ngusaba uzampereze umutwe wa kanaka ngo icakabiri nza ngusaba ngo uzampisha amaso ye bayumbi tibakazambone ngo bamenye ko ari nje wamuhitanye ngo icagatatu ico sinicifuza ndabizi ko ivyo mpaye nkora utabyemera ngo ariko tuzobona nangeze iwanyu tuzabona niriyo ngiyo. Ati ningeri iyo ngiyo niho tuzabonanira hazacu wambaye. Pastor wa mudiyakoni aramwumva niwe wavuze ayo makuru. Ibintu birakomeye. Yaravuze umurimzi ngo ndaririmba n'abaririmbira ubusa nabo ko bararirimba ngo ndatarama n'abataramira ubusa ko baratarama uko arababishwa n'umuruho. Ngiye kurangiza za saha zibiri yo zirageze. Igipimo cya 4 ndarangije igipimo cya 4. Igipimo cya 4 Imana izipimisha abazaja mu ijuru ngo izipimisha ubutunzi bwacu izipimisha ivyo yaduhaye. Pastor yabivuze neza cyane. Nimba ico yaguhaye bigira uruhare mu murimo w'Imana. Bamwe nibakaguguna nibakaboza ndagira ngo azaja no muri dusha kamapfunyika ifaranga kuko abona ngo nasiga muri saro asanga abana bazijanye ndagira ngo azayoga azipfunyitse. Nibakaboza azayima Imana. Nukuri umuntu uzawe ibicacumi nzantekereza ko mu mugongo wiwe Imana yawanditsemwe ko ari jambazi. Nta hataniye n'abandi bazabamena inzugi bagakubita nibuye za Katarina bagakubita. Imana ngo izireba ngo se ubutunzi yaguhaye bugira umumaro mu murimo wayo. Ibyo yaguhaye muza mubisangira n'Imana. Ibyo yaguhaye itorero yabiprofitaho. Nico izireba ubutunzi bwawe ico wabukoresheje. Ico ni gipimo cya 4 kandi ico ndabizi ko habe na ba bishop. Simvuze mugenzi wa nanje ndiwe utaje kuvuga ngo niwe ntunze urutoki tugafatana ku mashati. Habe nabandi abantu benshi ndabizi yuko ico kintu cyabagoye ariko nshima Imana ko guhera muri 2010
sindarenganya. Pasiteri yavuze neza cyane, yavuze ngo ahantu yigeze aba ngo iwe cyacumi ngo yageze arenza agakopa Imana akayikopa akayibwira ngo mbaye nguhayeho. Kugeza aya masaha sindarenganya Imana icyacumi, kugeza aya masaha icyacumi, kugeza aya masaha. Nico cyatumye maze imyaka 4 muri Amerika n'amezi 6. Pasiteri arabizi, papa pilot, papa niyo arabizi. Iyo myaka nta kazi nakoze ka company habe n'umunsi n'umwe, kandi nako mvuga ubutumwa sinari ndwaye, nari mfite work permit nayibonye nyuma y'amezi 5 gusa namaze kwideklara, ndayihabwa igashira indi igashira sinageze no kurenuvera ntaye nkora umurimo w'Imana wivuga butumwa. Ariko abana banje barariye, abana banje bize neza, ntaco ntagezeho. Imana nta wakoreye Imana wikoreye amaboko, nta wambaje Imana wambaye ibara, biragatsindwa mu izina rya Yesu. Haleluya. Habe nubwo wampeza 100 sinzanzirya ntarakura 10 ry'Imana, nanje rimwe na rimwe nzanye kopa, hari amasensi mwinzanyira cyangwa nkayongera kugira ngo Imana ijane. Haleluya. Imana ishimwe. Niko ufite utahawe, niko ufite utahawe, niko ufite utahawe. Uri umujuru, uri jambazi, nimba uzurenganya Imana icyacumi. Umudamu umwe yaherutse gushima Imana ahantu hamwe simpavuga, yamavuga ngo ashima Imana ko yaherutse gukora urugendo muri Afrika, ngo Imana ngo akagenda akagaruka, yari yagiye gusura umugabo, ngo none ngo kubera ibyo Imana yakoze ngo naje ngo nzotanga icyacumi. Karabaye ngo kubera Imana mu rwego rwo gushimira Imana kuko yakoze yanyoboye ngo nzotanga icyacumi. Mada nayo ngayo noneho urayidohoreye, wari warayimye, wari warahejeje icyacumi, wari warayambuye, ati ndayidohoreye ngiye none kuzayikomorera nyiheze icyacumi. Haleluya. Ibyo bamwe bagezeho nanje nabigezeho, kugira agashinga benike nanje nabigezeho, kandi nta kazi kora. Ubu nyine nibwo ngize amezi 2 kubera umuryango wanje niteguye, kavuga ngo ngomba kubutegereza, nzagura intebe, nzagira gute. Nibwo maze amezi 2 mpaye nkora. Iyo myaka ngira wako permit, hari ugeze arambwira ngo ati ntuzabona asylum kubera yuko utazokora. Ndababwira ngo akisema ndiyo, nani yawezaye kupinga? Narayibonye mu izina rya Yesu. Haleluya. Nta wakoreye Imana wikoreye amaboko, ninde urusha Imana imbaraga amaboko. Hari wambwiraga ati kugira ngo baguheza asylum bazabareba nimba warakoreye igihugu ayo winjije n'ibindi. Ndababwira ngo nakoreye ijuru, kandi iryo juru rireba ni umwami w'abamureba n'aba ngaba bazampeza asylum, barayimpaye mu izina rya Yesu. Haleluya. Kazi zake. Haleluya. Tumeona kazi zake. Paulo ya posi ya kazi, tumeona kazi zake. Paulo ni Yesu ni biziwa na mateka yiwe. Arakomera arahamba yatego bakitera cyingabo nyinshi zigenda n'ibindi. Umwami w'abana. Yesu ahasigaye ni wowe uri gupima. Niba yepimo ubizujuje n'amahoro. Nimba utazujuje agutosera. Nimba utazujuje umutima n'amahoro urabise. Biriya bipimo Yesu uri kubitaho yo vivura cyangwa n'abatuvura. Nimba hari ikibazo haguka dusenge muri nzira zo siwezi mimi peke yangu kushinda mambo ya dunia, lakini ninaomba Mungu washa moto ndani yangu kushoboza kose na Yesu ndi baraka. Siwezi mimi peke yangu